Habaikran bikinong patay kubor uba apol lengdo uloong bak Sorkar kan syasyu ban Shongdie Madan na Khyndailad do Motphran. Bad un Pynkynriah ano shkebe Jaka bela itu da Shillong Municipal Board bad katanat pun Roysor. Uloong bagi beliau ki ban yo Shongdie Madan na Jaka bela itu da Sorkar kan de tek tang gitu ki ba Shong Basah ha kejela. Menteri Sorkar uloong bak Sorkar mentala sisnam tam kala itu bad benrung kerteng ki Shongdie Madan bad menta kakam ka basa kalong satang ban Pynkynriah no ki syakawai pat ke Jaka. Uba poleng do ulong bagi Shongdie Madan kidai kibadan lang kum gitkot aga vending committee. Kum takan dan jeng asyo ke Sorkar jela ban Pynkynriah aki syagibai ki Jaka kabakin yo ban beteng ya kakam de jeng de kenang bakin yo ban kamai jakpo. Kani ka whole stretch nadu ba pirung sya Khyndailad ter kebut syapo ngamkan ni ka GS road ngakran ni ka Khyndailad ba pirung syapo ka bapoi kawai kalat sya jail road kawai kalat sya umsun kani ka area kalat khap nya ba ki nongnya kijat bru kila bu iki ka jik ye kin kiari ka kali ne kin kiari ya kini ki hokros ne tibat ka berlai wan kan syu kalang bangi ko apan pen internet syu itu ka Jaka da ka ba i penlong ya ka Jaka na benda ki bas ka ki nong roi ki ban entertain ya ki nangyay nawan bat ru ban pen internet bat ban ra yang ya ka tu image jong ka Shillong kum ka music capital jong kali ini ngin deal bat ka situation kat bakal ni handai ka bakong sandu kolong kitu ki basa ha ka tu area ki ba pi oma pi ki persya kiri makihi ki ba perta sela haba ki kali pelip ding ki slam ban poi sya ka tu ka yen ke building ke baplu hang tu ke jong ki singgania ba ka jing slam ka penlong ba ka jimplu kala de don bob ba wedau blai ndai ka tu ka area ba ko kala de benlut nak ada ba kim shunyo ban rung ha ka por ko bobian nak dau ba ki don ki nong Shong Madan ki bamsha ban ki bam pelat ya ki fire tenders ban poi syapo di kubakum kita gede ki issues ki ba nginam me khanya ki interest jong we bat arngut kinong persya kin don baik ki persya lada pilih baru ki persya lada pilih ki bam dai ki persya tien rai kastan ki jongi galong balong fe baro ban pet ya ka jimbet jimbyang jongi babun balang no namar ba kini ke vending committee kila don ba ki nong yalam jong ki association jong ki vendors but kini kide ki ba la mentala jan shisnem ki maki ki ba share ya ki details jong ki nong khai ki vendors ki ba de hok bakin yo ban relocate kum kenuksa ki di bendan ke proof baki nong jong Meghalaya ki di bendan ki epic na kan ni jela kita baru khoi ki details ki ada perbian te ngamtip sagi ba buno bagi kun ki ba kran marga discussion batnya bat ka urban affairs department through kala ada license dinta but kanika joint inspection route ngala ada blade license bat ki no at the moment our main focus is Khyndailad where there is roughly around 200 such hawkers and these will be accommodated within Khyndailad itself. The vending zones have been identified. Now the details are available with Urban Affairs Department. But once the list is finalized, they will come back and report to me. As this is a joint venture between the Departments of Urban Affairs and the Tourism Department. Hagabai pat kaliang uba poleng do uba kemiru ya katanat social welfare ula pentip bak Sorkar jela hapo ni kan sayo no ek chairperson batmai jang Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights. Ulong bakum magalong mentala depan itu ek sanwat kilong kemi kebel ibit penshimti ya kenika kam bat kum tasyan katanat social welfare kan sa ajing mod ek Sorkar jela bantung no ek chairperson batmai jang Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights. Agajing shisha ngila dep rupan identify ya ibe I long keme tamba ila penpau ya kajing ban bediang te kani kanum di ban simposlam apa slam do spos ngi nang ni la de ban pendem
And there are two things here. One is that we make the recommendation, and two is that we take the recommendation to the cabinet for its final approval. So within the next 10 days or so, we should be able to come to a final decision and approval.